mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mukomere mashyi Imana, twakira umukozi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma dushimye Imana And we thank God kubw'uyu mwanya turimo, for this time into now. kandi dusabye n'umugisha ku bayobozi bacu, And we ask blessing to our leaders. kandi dusabye n'umugisha ku bwanyu And we ask mwese. blessing to all of you. Imana rero ishimwe So may God be praised. Amen. iduhaye amagambo y'uno munsi. Forgive us the words today. Amagambo yose tugenda twumvira mu nzu y'Imana Because all the words we're hearing in God's house, ni amagambo agomba gutunganya itorero rya Kristo. these are words that must prepare the church. Ari wowe nanjye It could be you and I, n'abandi hirya no hino. or others here and there. Iyo umuntu yumvise ijambo ry'Imana, When a person hears the word of God, aba akwiriye kwibaza, they must ask themselves none niba Aroni that if Aaron, byaramugendekeye kuriya, if it happened to Aaron like as it did, Mose bikamugendekera kuriya, and it happened to Moses as it did, nkanjye what about me? cyangwa se nawe, Or maybe what about you? ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo tuzabone ubwami bw'Imana? What can be done, or what should be done for us to see the kingdom of God? Reka rero dukomereze ku yandi magambo. Let's continue with more words to share. Turasoma ijambo ry'Imana We're going to read the word of God mu gitabo cya Luka, in the book of Luke. ibice byaho ni 15. Luke chapter 15, Turahera ku murongo wa 11 verse 11 tugeze ku murongo wa 32 until verse 32. ibice 15 umurongo wa 11 tugeze ku Once again. murongo wa 32. Once again, the book of Luke chapter 15, verse 11 to 32. nsome kugira ngo tugerageze turebe uburyo twacunguza uburyo umwete. I'm going to read so we can save time. Haranditse ngo umugani w'umwana w'ikirara. Kandi arababwira ati, hari umuntu wari ufite abahungu babiri, umuherereza abwira se ati, data mpa umugabane w'ibintu nkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda, tugeze ngo arakena, aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho jye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti, data nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Dusimbuke gato, ndi kubona ari menshi, tugere ku murongo wa 25. Munamwe muraba muri gusoma. Ariko umwana we w'imfura yari ari mu murima. Amaze kuza ageze hafi y'urugo, yumva abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati, murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye, kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga. Reka tube tugarukiye aho nashakaga, ndi kubona mpageze.
kubera ko umutwe w'iki cyigisho nawuhaye ngo And if- imyitwarire The theme today, I've said the conduct igomba umwana uri mu rugo kwa se. that the conduct they require for a child at the home. Imyitwarire igomba umwana uri mu rugo kwa Basically, se the conducts that require a child cyangwa se who's at home. ku babyeyi mu rugo. or who's at home. Ababyeyi twese abantu bafite abana, As parents of kids, uretse ko mu gihe turimo ni igihe cy'iterambere kigoye, because nowadays is a time of advanced ariko technology. nk'abantu bakuzeho gato But bazi as umumaro those- w'ababyeyi. Those are a bit older, we understand the pain of a parent. Iyo umuntu ari mu rugo, Because when you are at home, nge na James tuva indimwe, me and him are from the same mother. same womb. twese tuba duharanira gukora ibyiza kugira ngo ababyeyi bacu baturebe neza, We want to do good so our parents can see us in a good light. kuko kubaho kwacu Because- nibo tugukesha. Because our livelihood comes to them. Hari icyo bita imigabane cyangwa se There is umurage, what we call a property or inheritance. kugira ngo ngiraho kuba nuko data azampa umugabane. That for me to live is only if my father give me my inheritance. Murumva ko binyuranye n'igihe tugezemo You abantu know, it's a baba bit mu- different. It's a bit different than nowadays. umuntu aravuka yagira 18 akumva ko agomba kubaho, That nowadays you grow when you're 18, you feel like you can live ariko independent. mu gihe cy'inyuma gake, But if you go a little bit back, no kugira ngo ushake cyangwa se ukundane n'umukobwa, that for you to get married or for you to find a nuko spouse, ababyeyi bagombaga kuba babyemeye. that your parents must agree to it. Byatumaga rero umwana wese uba mu So rugo the older kids who live at home, agomba kwitwararika they must have good conduct mu byo akorera ababyeyi, in what they do for the parents. baba bamutumye Whether the parents can send him somewhere, yagombaga kwihuta he or she must go quickly akagaragaza ubunyangamugayo. to show that they are obedient. Tugarutse rero kuri aya magambo So dusomye, if we come back a little bit on the words which is read, harimwo abana babiri, there are two sons or two kids. umugabo wari ubafite, And the man who had two sons, hageze igihe umutoya mu bintu bitari bisanzwe asaba umugabane we. a time came where the younger child asked to have his inheritance early. Aravuga ati genda ashaka umugabane And he wanjye. said, I want my inheritance of my property. Iyo turi kubwiriza abantu benshi iri jambo bararizi, When we say this message, many people understand. dukunda kuvuga ngo umwana w'ikirara Usually they call it a prodigal child or a Yara- lost son. yaragiye aragaruka kandi nibyo. A prodigal son went and he came back. Ndetse nkanakubwira ngo niba ndi kubwiriza nawe Ama- niba warabaye ikirara garuka kwa Yesu akubabarira, That if you are a lost child, come out to Christ, the Christ will forgive you. kandi ibyo biba ari byo. And that is true. Ariko noneho umutwe mfite But the thing I have ufite ikibazo ku bana bo mu rugo, has a question to the child who's at home. ari wowe nanjye. And that is you and I. Ikibazo ntabwo tugifite ku bantu b'ibirara, The question is not to the lost ahubwo kids, ikibazo no. tugifite ku bantu bo mu rugo. But the question is to the kids who are at home. Umwana wasigaye mu rugo Because the child stayed home, yari yagiye mu murima he was in the field. mu gihe cy'Abisirayeli. So during the Israelites Bari time, barahawe itegeko n'Imana, they were given a command by God, a decree rivuga by ko umuntu God. naramuka That says- abyaye abahungu babiri, The ones, the person have two sons. ariko umuhungu wa mbere akaba aturuka ku nyungwaka, sinzi ntabwo urayishobora ahari. Hari igihe umuntu yagiraga abagore babiri. So sometimes you can have two wives. Muzi ko umugore wa mbere You know, the first wife, bahita bamwanga. they hate her. Icyo I'm gihe not sure. bamwanze niwe So once she's hated, mu Kinyarwanda bamwita inyungwakazi cyangwa se inyungwakazi. Ntabwo wagishobora. Noneho uwa kabiri so the second wife, bamwita inkundwakazi. they're called a concubine. Ni ibintu rero, ni ibintu Abisirayeli babaga bazi. So the Israelites understood this. They Imana understood yarabwiye this. ngo
So God told them, umuntu nagira umugore inkundwakazi the once a person has a wife, mu gutanga imigabane, then giving the inheritance, the property, umwana w'inyungwakazi the son of the beloved one, agomba kuzahabwa imigabane ibiri, they must be given two. kubera ko Two niwe inheritance. gushobora ko kubyara kwe kwatangiriyeho. Because through him, Sinzi niba muri kubyumva. they were given to birth. Kubera ko byashobokaga ko Because it's possible that inkundwakazi yagombaga the kuba first- iruhande rw'umugabo the first wife could step by the husband imutetesha, to give him hope, akibagirwa wa wundi n'abana be. and they can forget the other wife and the kids. Tugarutse ahangaha rero, And if you come back here, uyu muhungu wasigaye mu rugo, the son who stayed home, ntabwo tubizi niba ibyo twavuze ari byo byari biriho, we don't know what we say if it was true, if it happened or not. ariko iyo urebye neza yari But if you look carefully, yaragize umutima wizera ko ibintu byose bisigaye ari ibye, that he believed that because he stayed behind, he stayed home, everything at kubera ko home bari he babiri gives. gusa. Because there were only two kids in the home. Wera bati nta bindi bisigaye, reka nkorere data ninjye So he wikorera. saw that let me serve my father and everything before me and me alone. Biboneka ko n'igihe bari muri ibyo birori, Basically- we yari ari mu murima. Because even when they were celebrating, he was in the field working. Yakoraga cyane rero kuko yari azi ko ibintu akorera ari ibye. Because he worked hard because he knew that what he's doing was for himself. Yari azi ko nta wundi bazabigabana. Because he understood that nobody else would come between him and his work. Uwo bari kubigabana yari Because- yarabaye ikirara. The one he could have shared with became a last son, and he left home. Muri make mu mutima we Basically, in his heart, ntiyifuzaga ko ikirara kigaruka. he did not want the last child, his brother, to come back. Ni Bibiliya ibivuga. The Bible said so. Ariko nawe nakubaza ngo wifuza But ko I can ask ikirara you, kigaruka? do you want the last son to come back? Do you want the last son to come back? Or the Wifuza last ko- child to come back? Wifuza ko uwaguye abyuka? Do you want a person who fall to stand up? Wifuza ko uwo Do muturanye you aba want umukristo? your neighbor to become a Christian? Wifuza ko abo mugendana baba Do you abakristo? want your friends to become Christians? Kubera kuri mu rugo. Because you are at home. Nuko ikirara So the last son, kigeze iyo cyari kiri uko Bibiliya itubwira, when last son was over there, far away in the distance, ahura n'ubuzima bubi, that he was struggling in life. nta mahoro yahaboneye. He found no peace. Tujya tubona ubuhamya I will see testimony many times bw'abantu bagiye bava muri ino nzira, of people who forsake the path. iyo agarutse aravuga ati hariya ahantu nagiye nahuriyeho n'ibibazo. When they come back, they will say that where I went, life was not easy. Narwaye uburwara cyangwa se nta mahoro nagiyeyo. The hour I sick, basically I found no peace. Nawe yaragiye ahura n'inzara, So he went and he found he was starving. yifuza kurya ibiryo by'ingurube. He desired to share food with Bibiliya pigs. iravuga ngo The Bible says- ibyo biryo ntibabimuha. But that food they could not give it to him. Bituma atekereza ngo reka So nsubire mu rugo he kwa thought- data. He said to himself, let me go back to my father's house. Nk'uko tubizi ku babyeyi, As you know, to parents, umwana wese The umuntu age- yabyaye the parent who gave birth to a child, the biological child, ntabwo ashobora, niyo yaba ikirara gute, then no matter, even that child become a last child, ntabwo ushobora kumugurana umwiza wundi. Sinzi niba you can never give your possession of that child to others. Hari imigani ivuga ngo There are riddles, a parable that says ibyaye ikiboze irakirigata. that when you give birth to Aho a niho last child, you will byasobanuka lick neza. it. Nuba ko Basically, ababyeyi babiri baramutse babyaye, When parents give birth to kids, umwe akabyara ikirema, and one give birth to a living child, undi akabyara umwana mwiza, one give a birth to a dead child, not to a living one. bose babateruye, When they carry the child, when nta they pick them up, wahindukiza ijosi ngo ajye kureba ku wundi, no one can turn, look to the side to the buri other wese kid. yonswe kandi amwishimiye. But both are happy of the child they have. Abamunezererewe kuko ari They are uwe. happy because that child is their own. Imana yacu nayo So our God, inezererwa abantu bayo.
is happy to see his people. abakiranuka n'abakiranirwa irabanezerererwa. God, those who are saved and those who are not saved. That is Yesu happening avuga uyu nonetheless. mugani yarabanje kubwira when- abafarisayo ibi bintu. When Christ told the parable, he told the Pharisees of this. Abafarisayo The Pharisees, basanze Yesu ari kuganira n'abakoresha b'ikoro they encountered Christ n'abanyabyaha. talking to the sinners and those who and the tax collectors. none harababwira baravuga ngo They wa asked him, muntu the- kumbi nta kigenda ntaturuka mu ijuru, They say, this person, you know what, he does not come from heaven kubera ko avugana n'abanyabyaha because he speaks to the sinners akavugana n'abakoresha and b'ikoro. those who are the tax collectors. noneho Yesu kuko yigishaga ibiriho Because Christ was teaching the living arababwira ati thing, living ninde words. muntu ushobora He kugira asked them that. intama 100 He asked them, who can have 100 sheep? imwe yavamo And if one leaves, agacyura zirya 99 he can take the 99. yarangiza akavuga ngo And ya at the end it says, yindi imwe nta The kimaze. one who's left me is nothing, is worthless. birebye basanga ntawe, But when they looked, they saw none could do that. kuko yamenyaga ibiri mu mitima. Because he knew what was in their hearts. Arababwira ati And he told them, ahubwo but asiga 99 he left the 99 behind. akajya gushaka ya yindi And he imwe. got to look for the one who was lost. kandi yayibona And once he find it, akaza yanezerewe he will cyane, bring it back in joy. ntaza anayikubita He will not bring it by hitting ahubwo it, ayishyira ku bitugu but niko rather handitse. he will carry on his back. zirya 99 nta n'imwe And yahetse, the 99 not he carried, ahubwo abona ya yindi but he ayishyira ku sold that bitugu. one and he put on his back. niyo mpamvu Paulo And that is yabwiye what abakorino Paul told the Corinthians, arabwira ngo niyo mwagira And he said- indimi nk'iz'abamarayika, that you can speak the tongue of the angels. niyo mwatanga ibyanyu You byose, can give all your possessions. niyo mwakitanga ngo mutwikwe, That if you could give all you had, ariko mudafite urukundo but without love, nta kintu byabamarira. that nothing, that all this are nothing to uzi you. urukundo yavugaga Do you know the love he was ni saying? urukundo rwa Yesu It was the love of Christ, rwo gukunda the love to umunyabyaha. love sinners. mbese ukuntu umunyabyaha Do you love sinners? ni kangahe ujya ufata amasengesho yo How gusengera many abantu times do babe you mu pray for byaha? the sinners to be saved? wumvikana n'umugabo wawe Do you communicate with your husband? anywa inzoga, Is he a drunkard? arasinda, Does he violent? Does he rob? ni kangahe wumva How many umukunze ngo ave mu times byo arimo? do you love him and pray for him to leave what he's doing? kandi uri uwo mu rugo, And you are at home. uri uwo mu rugo, You are at home. uraririmba, You sing. ndabwiriza, You preach. uri You umunyamasengesho, pray. uri uwo mu rugo rero. You are home. uyu mwana So this child, atahutse, when he came back home, mwumva ibyabaye, hear what happened. yumva bari gucuranga He heard they were playing mu rugo kwa se, in his father's home. ntiyigeze yinjira nk'uko yinjiraga. He never entered as he used to, yahamagaye umugaragu, but he called a servant. avuga ati ni nge mwana ngenyine unubaha, And he said, I'm the only child ni home. nge ngenyine. That I'm the only one home. muzabyumva That you will hear. ejo twarabyize, bari bari Yesterday we kutwigisha learned ijambo ryiza. about it. hari abantu bakomerekera mu rusengero. Some are heard in the church. imodoka imwe yigeze ikora impanuka, A car once had an accident, yari imwe abantu yapfuyemo abantu bageze muri 4. and about four people died. ndumva harabaye abapfakazi abagore 3, And about widows for 3. hapfamo n'umugore umwe And so 4 men died. utari ufite umugabo. So 4 men who were married died, and another died without getting married. eneho mu gushima So turi in turi mu rugo ntimujye kure, In thanking God, do not go far away. We're still home. bose baje mu rugo. They all came home. They all came home. hari abakomeretse Some were hurt batapfuye. and did not die. hashima umugore And the wife, w'uwakomeretse ariko yakize bazanye mu rusengero. the wife, the one who was hurt but came back to church, she thanked God. mu gushima hari ukuntu abantu bashima, That's where we thank God. akavuga ngo jyewe And you say, me, ngo Imana nayo nayibwiye ngo ntibyakunda ko mba umupfakazi, I told God that to not become a widow, so I did not become a widow. ngo nimba umupfakazi, And I said, if I became a widow, I told God, ngo nayo nayibwiye ngo uraba utari Imana. I said to God, if I became a widow, you are not God. reba uwapfushije rero, You see the one who passed uvuga away. ko iyo ntago ari Imana. So that is not God. abo bose bari mu rugo. See, they're all home.
umuntu umwe yigeze kubwira mugenzi we habaye ibyago, A person once told a friend when they were struggling, arabwira ati jewe kubera Imana nsenga, and he said, because of the God that I pray, I worship, niyo mpamvu ibi bitambayeho. that is why this didn't happen to me. Noneho ndaramubwira, And another told him, aravuga ati umuntu uvuga ko jewe buri gihe ukuntu mpora njya kuririmba Imana ninzi. he said, so do you think that the way I sing to God does not know me? Buke yajya kuryama mu rugo, So the following day, he went to sleep. asiga ishopu, He left his shop, ajya mu rugo. he went home. Abantu baraza utuntu twose baradutwara. They came, they robbed everything. Wa wundi ahaciye, When the other one, when he passed by, abo bose ni abakristo ndi so kuvuga. they're all Christians, talking about they're Christians. Bari mu rugo. They're at Imana iguhe home. umugisha. God bless you. Noneho nkaho yamubwiye ati se byagenze gute, So instead of saying what happened, ahubwo aramubwira ati se ya Mana he yawe yo ku said, musozi see the God, your God on the mountain, byagenze gute ngo bino what bintu happened babitware? for you to get robbed? Where was your God at for you to get robbed? Kandi Even bose ari though abo mu rugo. both are Christian at home. Ikibazo kiri mu rugo. The question is at home. Christian at home. Uyu muhungu So this son, amaje guhamagara umugaragu, once he called a servant, umugaragu aramubwira ati reka ntiwamenye the driver said, ibyabaye. oh, are you not aware of what happened? Wa murumuna wawe, So your brother, wa wundi wari your waragiye brother, the one who had left Iso home, yamubonye. your father saw him Ahubwo once se wamenye again. n'ibyabaye. But you know what happened? Yabazi ikimasa Your father, he called, cy'umushishe. he killed the fatted cow. Ntabwo ari Fatted calf. uzi nyine iyo umuntu ari kubara inkuru nyine. You know, Urabizi uriya mugaragu yashaka ko donko kimurya agatuma utwe that brother wanted to be angry to lose. But he said, no. Ntabwo ari ikimasa gusa yabaze. It's not any calf. Yatumije na konseri But he called a council man zirimo zicuranga. that was still singing. Wamenye But you know what happened? n'abaturanyi bayo. Even the neighbor came. Mu rugo n'ibyishimo. At home is joy, celebration. Ntabwo wamenya ukuntu You byagenze. cannot know what happened. None haravuga ngo So then he said, wararakara cyane. so he was angry. Ararakara. The brother was angry. Aravuga ati And he said, kumbi. that's so. Ega sinzi niba mubyumva nkuko nanjye ndi kubyumva. I'm not sure if you understand as I am. Aravuga ati koko ikirara cyaje. He said, the last son came back. Cyari ibyacyo. Who he had everything he had, Nsigara nkora. and I started working. Nsigara mu murimo. I stayed in the field working. Nsigara ndirimba. I still singing. Hari igihe umuntu abwiza ubutumwa rero akibuka utuntu. Sometimes you're preaching and you remember something else. Kera nanjye iri So jambo long ry'Imana time ago, ntararyumva. before I heard the word of God, Mwene data yigeze kugenda azana umudamu somebody brought a wife once, arishingira. and he got married on his own. None hajya kwirega kwa pasiteri. And he came to confess to the pastor. Twari turi mu masengesho. We were in fasting prayers. Nyine pasiteri aramuzana And the amasengesho. pastor brought him to church. Atangira ati mwene data ibihe byararangiye. And he said, this brother of ours, he got married on his own. He confessed, Imana yaramubabariye. and God forgave him. Twe rero twari dufite uburakari. So we were angry. Na bene data ubu nabo bamwe ni Me and my friend were nabo angry. ni abapasiteri twagira And some of our ubuntu. pastors now, Korali nyinshi we are twabagamo. blessed. Abenshi nyine bamaze. Many in the choir now blessed became Nagira pastors. ati, uriya mupasiteri ntaki. But we said that pastor, he's not saved. Pasiteri udakizwa. The pastor is not saved. Kamemu. How can he's not saved spiritually? He's not saved Uzanye spiritually. umunyabyaha turi mu masengesho. To bring a sinner among us in fasting. Umuntu wazanye A wasambanye. person who committed adultery Akishingira. got married on his own. Tongo turasirika. We feel anger in us. We Turarakara. get angry. Tuwe turi abapasiteri tuguma ntituri And gufasha. to pastor, we don't feel this. Reka rero dutere amakorasi. So let's start Avuga singing ati dutere chorus. amakorasi. And start singing Nibi- songs, chorus. Dutere amakorasi wa muhungu yuzura umwuka wera. And that young man was filled with the Holy Spirit. Ibintu rwose. Ariko rwose buriya ibintu ntabwo ari byo. So we got angry more, we got more angrier, and could not understand this. Mu rugo hari ikibazo. At home there's a problem. Yabwiye nti mu rugo hari At ikibazo. home there's a problem. Mu rugo hari ikibazo. At home there's a problem. Ubu ikibazo dufite mu rugo So the problem we have at home nuko is that ibirara those who are lost, the prodigal ones who are lost, bisigaye bishaka gutahuka they want to come back home, bigasanga ntacyo biza kureba mu rugo. but they say that there will be nothing at home. Kikibazo ubundi ndajya And they kugira ask gute. that if I come back home to do what? Ba pasiteri basigaye barwana. The pastor, I was fighting.
bariya duturanye nabo Our ntibumvikana, neighbors cannot get along. za divorce no mu rugo The zirahari. divorce home is there. Muri korari In the choir, aho ibintu bigeze, abantu where bashobora kuza things are, kurepeta they want to come practice, bakicarana batashuhuzanyije but they can sit together without greetings. kandi bakaririmba. And they can sing. Niyo mpamvu uzajya usanga abantu That's why bari see people, akaririmba ameze gutya. they sing like this. You see, Ikibazo kiri mu rugo, the question is at home. ntabwo ikibazo kiri hanze, The question is not outside. ikibazo kiri mu The rugo. question is at home. Katugaruke, So let's come back. ni iyihe myitwarire yawe What kind of conduct mu rugo kwa data? do you bring at your father's home? Aha turi kwa data. Because here is home of the father's house. Nushaka kuba uri he ariko turi kwa data. The number where you at here is at our father's house. We are at home. Yesu yaravuze ngo nimusenga, So you say when you ujye pray, uvuga ngo data wa twese uri it's mu ijuru." our Father that in heaven. Wicaranye n'umwana wawe We are sitting with your son or child. ntiwamubuza kuvuga iryo sengesho. You cannot start Nawe from ahita avuga the ati, prayers. data wa twese They uri mu say ijuru. our Father in heaven, Turi kwa data rero. because we are our father's house. Ikibazo kiri kwa The data. question is at our father's house. Urebye mugenzi wawe If you look at your friend kwa data hano mu rugo, at our father's house here, wakibaza se tumeranye neza. you can ask, are we in good trust? Ubu iterambere ryadukozeho. Nowadays we have some technology Abantu advancement bararwana mu rusengero umuntu agahita abibona. that they find a church and you can see Abantu outside. babishakisha bwa mbere ni abanyamahanga. So the ones who see it first are those outside the church. Kubera abo ibyo birara, Because the last ones, hano yaravuze ngo here he said, kwa data bararya bakanasigaza. he said, our father's house they eat and they have Ahita leftovers. yicira n'urubanza aravuga ngo And he himself judge himself. wenda data ntazanyita umwana we, Okay, maybe my father, I will not become his son, ariko nzagenda mpaka. but let me eat like the servants and live. None iyo aza kumenya ko So- kwa se If you knew that at his father's house, wa muhungu wasigaye the son who stayed behind yirirwa rwana na se, yari kugaruka. is fighting at his father's home, Kumbwira ko yari would he kugaruka, come back? ntabwo yari kugaruka. He will not come back. Ati ni cyaha kimwe umva. But he says the same thing will go back. Umuntu ukubita se Because he beat his father. nzahahinguka narariye utwanjye, I want to consume my goods, my inheritance. ntazamena umutwe. Would he not kill me? Ikibazo rero kiri hehe? So the question is where? Kiri mu rugo. The question is at home. Imana iduhe umugisha. May God bless us, amen. Ahasigaye nahawe nanjye. It is for you and I. Tuvuze menshi ariko aya magambo arakomeye. We say many, but the words are powerful. Ni gute abantu batahuka? How can a person come back home? Nuko ngomba kugira imyitwarire It's myiza. for you to have good conduct. Nuko ugomba kugira imyitwarire. It's for you to have good conduct. Nuko umuntu muririmbana It's for you- ugomba kumubona ko It's for the person you sing together. ni mwene so wo mu rugo. You can see they are your brother and sister in Christ. Ukamukunda, To love them, ukamwishimira. to care for them. Hari igihe ibyo ushoboye none The thing you can do, ejo nawe azaba it's abishoboye. more they can do themselves. Hari igihe ibyo uri gukora none The thing you're doing now, ejo nawe azaba tomorrow abikora. they can do it too. Mwihanganire turi mu So rugo rumwe. be patient and be with them. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. May God bless you. ni ijambo ryiza cyane, reka twongere tuhe Imana